Wetso madume nako e le bosupa mo phateng phirimaneng ya tsatsi kana maitsiboeng jalo a tsatsi la labone dikgang ke tsa Botswana Television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phuthego makore di tibolegela ka go leba ditlhogo babega dikgang ba rotloeditswe go boela kwa marakanelong a ditsela gore ba tle ba kgone go busetsa seriti sa bona. Ntlo ya dikgosi tlhopha kgosi Malope wa bobedi go nna modulasetilo wa yone. Ba table tennis ba tla phadisana e le la ntlha kwa metshamekong ya AUSC Region 5 ngwaga o tlang kwa Namibia. Wetso se ke dikgang kgaitsedi ake Patricia Chobonyane o di tolokolola ka puo ya diatla. Babega dikgang ba rotloeditswe go boela kwa marakanelong a ditsela go ipopa sešwa gore ba kgone ba busetse seriti sa bone le gone go ikanyega mo pegong tsa bone. Se se buile kwa phuthegong e neng e tshwerwe go rerisana le babega dikgang ka dikgang tse di ba amang di buisiwa jalo ke tona kwa ofising ya Gatautona Remoeti Mohasa wa Betsompolobusi wa bega. Puso e mo letshwanong la go tokagatsa mohama wa babegadikgang ka go neela sebaka sa go itsamaisa le go tlhabolola ditirelo tsa one. Mo nakong eno puso e supa fa e sena kgatlhego ya go laola babegadikgang ka e tshepa gore bo ka itsamaisa botoka. Ke ka mo phuthegong e ya gompieno tona Moasana supa fa boikarabelo jwa kgolo ya mohama o bo ikaegile ka ditshwetso tse ba tla di tsayang. Dipampiri ka bontsi bogolo jang tse di ikemetseng di a sokola. Dipampiri e sa ikemela ya goromente ga e sokole mme botlhe ba tshwanetse gore ba kwale re dira jang. Do you want to continue with a situation where you have the minister a interfere mo se se diragalang go mass media le batla gone go boraetso ga le go bata. So we have to stop this for the good of the country. Let us engage deeply and openly share our insights. Together, we must collaborate and share best practices that uphold the principles of truth and justice. Together, we can forge a media landscape that not only informs, but also inspires and uplifts. Phetogo e ke nngwe ya tse di amogetsweng ke bobegadikgang jwa mono gae jo bo ntseng bo emetse sebaka se. The strength of our media will determine the strength of our democracy. By addressing economic and legal and professional challenges and seizing opportunities for innovation and growth, we can build a media sector that is vibrant, independent, and sustainable. The idea and the belief is that going forward, we will see and will get an appreciation from government that they've got a bigger role to play. In as much as they're driving other sectors, they've got a responsibility also to drive the private sector, the private media sector as well. Mene ya re morago ga ditshekatsheko le dipuisano tse tona mo a sa supa fa diphetogo tsotlhe tse di tlhokwang di le mo diatleng tsa bone. Rona re tabore emetse lona. Ha dilo tsa rona di diega. If you don't have dilo tse di tsena mo section e tang ya budget kana ya July, have yourselves to blame. Rona re emetse di recommendations tsa rona to submit to cabinet and then be di ka tsamaya di go parliament. Phuthego e gareng ga puso le bobegadikgang e ne le ya ntlha ya go sekaseka gore go ka dirwa eng go tokafatsa mohama wa bobegadikgang gore o tle o kgone go gola le go ntsha maduo. Wa Betsompolobusi, BTV News, Gaborone. Mohumagadi wa Gatautona Meka one Boko o ne a ipega kwa boeteledipele jwa toropo ya Gantsi ka moso gompieno. Tenko boeteledipele jwa toropo bo ne jwa lekodisa mme Boko ka dingwe tsa dikgwetlho tsa bone di akaretsa dikgang tsa kgokgontsho ya bong, boimana jwa bana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 12, botlhokatsebe jwa bana le huma le tlhaelo ya dikotla mo baneng. Godimo ga moo Kgosi Anaranko wa Gantsi o na kopa go fetolwa ga molao motheo gore o akaretse merafe e mengwe ya Batswana ntleng le ferang bobedi fela e teng mo molao motheong. A re go fetolwa ga molao motheo go tla supa maitlamo a puso a go akaretsa botlhe mo mererong ya tsamaiso puso le go fa merafe e mengwe seriti le go e nonotsa gore e tle e kgone go itshetsa botoka ka ditsatlholego tse di fitlhelwang mo mafelong a yone mmogo le gone go somarelwa ngwao ya bone sentle bontle.
Re batla go nna bangwe ba merafe e kwadilweng. We have been demoralized, we have been abused, we have been discriminated, we have experienced a lot because of this section 77, 78, and 79. Yaanong ha ke ntse ke gatelela gore we are justified by faith, not by law. Ke ra gone gore dikgang tsa rona di go simologa ho. Di itse gore rena le ditumelo tse leng tsa rona mo e leng gore ga re rono ke sepe go tsena mo molao motheong le rona re balelwe mo molao motheong. Re runtshitswe dio di le dintsi bakeng la go sa nna mo molao motheong. Batho ba gantsi ba lelahela thata ka dikgang tsa malnutrition, ba lelahela thata ka dikgang tsa teenage pregnancy, ba lelahela thata ka kgang tsa lehuma le tse dintsintsi tse e leng gore se se ke di kwadile mo pampiring yame. Re tla hitisa dikgang tse di tshwentseng tse go go tautona. Puso ya rona maikelo a rona ke gore re bankanye dilo tse dintsi tota ebile re reetse. Mosong ono kansele ya toropo kgolo Gaborone e ne tswere phuthego ya ntlha e mo go yone go ikanisitswe makanselara le 46. Mo phuthegong eo go ne gape ga tshwara ditlhopho tsa ratoropo le mothusi wa gagwe. Re o Arabile Motlaleng o ne a fenya ditlhopho tseo a sena go tlhophiwa ke makanselara le 33 kgatlhanong la le 16 a tlhophileng jalo ratoropo wa pele Re Austin Abraham. Mme Mangisikete ene o tlhophile mothusi wa ga ratoropo a fenya Re Tshepo Palai. Fa bua sena go ikanesiwa ratoropo yo mošwa Re o Arabile Motlaleng yo itsegeng ka leina la Senyolonyolo mo mererong ya sepolotiki ebile a goletse kwa Old Naledi monotoropo kgolo Gaborone a itsege ka botlhaga seruti se se tseneletseng ebile le nnolwane wa motho ka maitseo o gateletse botlhokwa jwa tshwaragano mo khanseleng ya toropo kgolo Gaborone. Ratoropo Motlaleng a re kgetsi ya tsie e tla tshwanelwa ke go tshwaraganelwa gore maitlamo otlhe a go tlhabolola setšhaba a kotlhe a atlege. Mothusa ratoropo Mme Mangisikete ene o boletse fa go le maleba jaaka ba tsere maikemisetso a go etelela pele ba dire seo a re ba se dire ka manontlhotlho le botswapelo jo bo senang bolekanyetso. I'm not going to lead council yet divided, and I want to plead with you. Lona ba ke le bumile ke re task le go le committee go bona le bona ba tomporaga re ska re ba di committee ka ba tomporaga o bona me go yone re ska re itima di committee ka gore ke me go. If we go to that route, we are not going to build this house to be governed. Na ile ga ba ntse e to kumpalela ka nna ka hela ke ra ke le tsamaisi because ha ke tsamaisi ntu ye le gore batho ba teng ba ila sa go e le hile yone le rona ra itsepisa ka gore ra le tshepa gore ra go bereka rotlhe makanslara le rona setšhaba sa Gaborone re le batho ba le bangwe hera re le batho ba go hela le ba go ba rona e le di beng ja go se cancel tota ntse ke supeng ya gore ke le go ga modimo ke a le go ga le rona go tswa mo go teng ja pelo jane. Gare tswelela Re Stephen Lekgoberego o tlhophile go nna modulasetilo wa khansele ya Hukuntsi kwa phuthegong ya khansele Maapane. Fa mogala thomo eo Re Lekhobero o supile fa maikelelo a gagwe le go lwantsha tshenyetso setšhaba ka ditsela tsotlhe tse a tla di kgonang. E ntse le kwa phuthegong eo Re Dithapelo Locus o ne a tlhotswa go nna mothusa modulasetilo. Bobedi jo bo ne bo eme bo sena baganetsi. Re Locus a re ene o tsile go bua a sa kgalemathe ka tlhabololo metse e kgakajana le ditlamelo. Makhanselara a mangwe ona a na tlhophiwa go etelela pele dikomiti tse di harologaneng mo khanseleng tse di akaretsang komiti tsa madi le ditlhabololo tsa magae, dikomiti tsa ditlamelo mmogo le ya thuto le botsogo. Something that I hasten to mention that has always been troubling my mind, that we are going to work day and night to try to finish. Corruption will never get finished, but we will work day and night for that corruption. My predecessors have talked about it. I'm not going to talk about it. I'm going to deal with it.
ba dikgaolo ba di-settlement le lesego bodiredi jwa khansela bodiredi jwa goromente itse gore ke gone ho ke tlile go itebaganya thata le matshwenyego bogolo jang ka di-settlemente ke tlile go nna le huanyana go se kae modulasetilo o tla lwa thata le metse ke tla lwa thata le metse e menyenyane wetso dithopo tsa ketapele di a tswelela ga se ko dikhanseleng hela mme Kgosi Malope wa bobedi wa morafe wa bangwaketse o tlhophilwe go nna modulasetilo yo mošwa wa ntlo ya dikgosi mme mothusi wa gagwe le Kgosi Mahiko wa boraro Mbao wa kgaolo ya Gantsi West Region. Kgosi Letlamoreng wa bobedi o kota masetilo se morago ga dingwaga tse mmalwa. Kgosi Puso Gaborone wa Botlhokwa a ntse tota wetso seo ke phoso se se kwadileng ngwa ke Kgosi Malope wa bobedi ke ena a kotamang setilo se seng Kgosi Letlamoreng mme a dira jalo morago ga dingwaga di le mmalwa. Kgosi Puso Gaborone wa Botlhokwa a ntse a le mo go sone. Mojadi Mokibelo wa Pega. Phetogo ya ntlha ya ntwa ya dikgosi e mo karolong ya bothano ke mathogolela tsela jaaka marara ba diragatsa tshwano ya bone ya puso ya batho ka batho go thopha moeteledipele yo taba etelang pele mo dingwageng tse pedi le sephato mo go diragatseng tshwano ya bone ba ne ba maina a le mararo mo tagoleng mme Kgosi Malope wa bobedi o ne a thophiwa ke dikgosi di le 20. Kgosi Puso Gaborone a thophiwa ke dikgosi di le bohera bongwe mme Kgosi Kgare wa boraro ene a iponetse dipalo tsa dikgosi di le 3 hela. Madio a jaanong a papamatsa ga Kgosi Malope wa bobedi e le ene modulasetilo wa ntlo ya dikgosi yo mošwa ga amogela maemo a supa botlhokwa jwa bogosi mo go tiiseng puso ya batho ka batho mo lehatsheng la Botswana. Ntlo ya dikgosi takes pride in the overall disposition of both maitseo and living our traditional heritage. Ntlo ya dikgosi e ipelagatsa ka matshego a akaretsa botho maitseo le ngwao ya rona. Ntlo ya dikgosi e itamile go bereka le puso e ntšha mo mererong yotlhe e amang setšhaba. Ntlo ya dikgosi e tshwanetse go hetoga go itepatepanya le dinako tsa sešwa. Se se tla re dira go thomama gore ditsamaiso tsotlhe mo ntlong e ya dikgosi di tsamaye ka thelelo. The fifth inquiry also will hit the ground running by ensuring the processes are in place to ensure the effective and efficient running of the house. Jaaka a gatoga maemo a bodulasetilo, Kgosi Puso Gaborone o ne a eleletsa modulasetilo o mošwa masego le mathogonolo ga mmogo le go itebaganya le dikgang tsa konokono tse di amang bogosi. Go na le dikgang di le dintsi tse di buang ka bogosi tse ke dumelang ke re modulasetilo yo mošwa o tshwanna ke goreng a di lebelele a di tsweledise a bua le marara ka go farologana e seng marara fela ba mo ntlong ya dikgosi ka gore kana fa ke kemedi bontsi jwa marara ba ka go ntle ga ntluye re bua ka marara a le mantsintsi a heta 500 go ntle ga ntlo ya dikgosi tse dingwe tse di amang dikgang tse di amang welfare ya bone fela conditions of service tsa bone tse dingwe tse di amang molao o tsamaisang bogosi act tse dingwe tse di amang molao o tsamaisang makgotla a Setswana tse dingwe tse di amang yone kgotla gore kgotla ya rona ena e no tshwaka tsela e ntseng jang gore re kgone go tswella re bona seabe le botlhokwa jwa bogosi mo lehatshe la Botswana. Mo go supeng tekatekano ya bomme mo maemong a boeteledipele, ntlo ya dikgosi e nnile sekao mo go seo jaaka ya akareditse bomme ba dikgosi ba ba ithopetseng go nna karolo ya ntlo e. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. mme gare ya kwa godimo ga lehatshele kwa Okavango re ga o Palele Ronald ke ene modulasetilo yo mošwa wa khansele ya Okavango mme a tlhophilwe jalo ntleng le moganetsi. Re Brian Samo ka ene o tlhophilwe mothusi wa gagwe mme le ene go sena ope yo a moganetsang. Re Ronald o ikanne go dira ka nata gore ditiro tse di mo kgaolong tse di sa felelang di tle di fetswe. O tsweletse ka gore ba tla netefatsa gore ditiro tse di botlhokwa jaaka ditsela di fela ka nako le ka madi a dieng di abetswe jaaka le khansele e ikemetseng ka nosi. Ronald o solofeditse go isa ditirelo tse di tokafetseng ko bathong mo pusong e etelentsweng pele ke UDC. Makhanselara a ikanisiwa jaaka ba ne ba simolola tiro ya bone ya dingwaga tse 5. Go tswa go ya pele ra go leka gore diprojekte tsa rona tsotlhe tse ile gore di saletse ko morago di le mo
NDP 12 DDP 9 kana re bua ka tse ile re di na le madi a tsone gore di dire di te di hele ka nako mme ke dira tiro e ke na le bo honorable councillor ba ile re ke bone ba eta ba eteletse di committee ba nkgakula kana go tse tsote re solohetsa re mo puso ye ntšha ya UDC re dumela gore sengwe le sengwe se tla dirwa ka nako se hele ka nako gore batsadi ba rona ba te ba benefite mo se ba se tlhoka project tse gongwe nka dira sekai sa project ya landfill ke project e ile gore gongwe re ka ema ka dinao thata gore re isale morago ka gore matakala a mantsi thata mo kgaolo ya rona mme hela ka lebaka la gore ga re na landfill e ka accommodate matakala gore dira gore matakala a palwe gore re ka tlhokomela ka tsela ntsi ya le tse dingwe di-project tsa ditsela re gauge le dipula ditsela tse di kgolwane le tse di mo motseng ra go di sala morago gore di dirwe ka nako e re e dumalaneng mme ke dirisana le makhanselara po CS le maphata a ke tabo ke nana mo Okavango District Council. Go tlhalosiwa gape gore tiro ya kago ya mafaratlhatlha a anamisang metsi ya mathangwane e mo selekanyong kana mo seemong jalo sa 90% gore ete e wediwe. Tiro eo e itebagantse le go tlhabolola seemo sa phatlalatso ya metsi kwa metseng e tshwana Mathangwane, Makobo, Natale, Jamataka le Chadibe. Abigail Madorobo wa Bega. Tiro ya go gokela metsi e simolotse ka kgwedi ya Tlhakole monongwaga mme ne e solofetse go wediwa ka kgwedi e hitileng mme ka madiadi a lebaka le le neng le beetswe konteraka e dirang tiro ya okediwa ka kgwedi tse 3 mme Masalela a re go atolosa dikgwedi go dirile gore go nne le koketsego ya madi go tswa kwa 94 million pula go ya kwa 101 million pula. Project ya rona la nthanta e ne e covera Mathangwane le Makobo le Jamataka le Natale but at the end ena hela e tsenya Jojo Masomo. Scope sa rona sa ntha ene le project ya rona e upgrade di pump station ya go Blue Town hela gona hala Blue Town ha re simolla project ya rona teng ne nkile ka supa before gore kana metsi a ra anwang a ta tswa go Shashedemo ebe a ta pompiwa go tswa ha Blue Town pump station a ba go tsena go Mathangwane go tsongwa a baya Makobo le Natale go thele Jamataka hela yalo ebe re upgrade a pump station ya Mathangwane ebe re boara ga pump station e ntšha ko Makobo e le gone gore re batla gore re tsenye dipompo tse dikgolwane tse e leng gore di tla kgona gore di ka kgona go phusha metsi a mantsi ka bokete jo bontsi. Bana le seabe ba galaleditse tiro e koporasi ya metsi e dirang ba tlhalosa fa lešekere la lethoko la metsi le le kwa godimo e tla nna selo sa maloba. Re leboga thata gore morago ga lebaka go sena metsi mo wading ya Jojo Masomo mme mo wading tse basimane bombonda go na le metsi gore tota go aga tota mealo e ba ba e dirang bana ba akantse jang jaanong ka yanong go setse go diragetse re lebogela seo gore batho ba ta thapa tsamaiso ya metsi mo motseng wa Mathangwane ke mathata le mo maphatšhephatšhe re mo sentare ya metsi go nale ditanga kana di ka tshwara 5 re supply bo Chadi re supply bo Makobo bo Jamataka jaaka go ne go buiwa mme dikgotana tsa rona a ke ra gona metsi. Kgokelo e ya dipipe tsa metsi e solofetse go wediwa ka kgwedi ya Tlhakole ngwaga o tlang. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Re tswela le tsa mafatshe a sele. Ntwa ya Russia le Ukraine e santse e tsweletse mme e file lefatshe la theki sebaka sa go atolosa kgolagano ya lona le mafatshe a kgaolo ya Balkan. Lefatshe la Russia le bolelwa le tswa kgakala le na le tlhotlheletso e kgolo mo mafatsheng a Balkan mme seo se bakile kgotlang magareng ka mafatshe ao le a bophirima. Mafatshe a kgaolo ya Balkan a bonwa kwa botlhaba jwa borwa kwa botlhaba tota kwa Europe mme a akaretsa mahatshe a Serbia, Romania, Croatia, Bulgaria, Albania le a mangwe jalo jalo.
lefatshe la Turkey le mo kgaolong ya Balkan Peninsula mme seo se tlhalosiwa fa se dira gore go nne motlhofo gore le ka tlhotlheletsa mafatshe a mangwe a kgaolo ya Balkan. Lefatshe leo le supile fa le ikaelela go oketsa tlhotlheletso ya lone mo kgaolong eo. Ka nako ya lone ya bofelo le kgaolo eo e ne le kgwedi eno fa tonakgolo wa Montenegro a etetse koo. Ka kgwedi ya Phalane monongwaga tautona wa Turkey Recep Tayyip Erdogan o ne a etetse mafatshe a Albania le Serbia. The Balkans is quite a successful story for Ankara. Kgolagano ya kgaolo ya Balkans ke nngwe katlego e kgolo ya Turkey lebaka la konokono e leng gore lefatshe leo le ntse le dira tiro ya go tsereganya mo kgaolong. With all the governments and all the ethnic groups. Lefatshe la Turkey le tsweletse ka go godisa botsalano jwa lone le la Serbia le go dumelwana le tswa kgakala le tlhotlhelediwa ke la Russia. Definitely, Russia has always used Serbia for its own strategic interest. The problem is Putin. Lefatshe la Russia le ntse le dirisa la Serbia go dira ditiro tsa lone. Bothata jaanong ke gore Re Putin o koafetse ntswa go na le bagogi kwa Serbia ba ba mo letlhakoreng la Russia. Favor the Russian policy. Matshosetsi a seemo sa thitibalo se se iketlang kwa kgaolong ya Balkan go bolela fa lefatshe la Turkey sebaka sa go oketsa le go tisa kgolagano ya lone le mafatshe a kgaolo e le go nonotsa sesole sa koo. Turkey does have a military presence in the Balkans. It has boots on the ground by virue of participating in NATO and EU peacekeeping. Turkey e na le maswele kwa kgaolong ya Balkan ka gore ke leloko la NATO ebile e dirisana le maloko a kagiso a European Union. Ka nako e nngwe gape Turkey e tla dirisa sebaka sengwe le sengwe go atolosa kgolagano ya one mo kgaolong. Political points by trying to be something as a go-between the involved parties. Bontsi jwa mafatshe a Balkans ga se maloko a lekgotla la European Union mme a eletsa go nna maloko. Go bolela fa se sa tseye mafatshe ao sentle mme se fe lefatshe la Turkey sebaka sa go godisa kamano ya lone le mafatshe a mangwe a kgaolo e. Laone Legwale, BTV News. Wetsore a kohela kwa khutlaneng sa tsa metshameko gone ko kgaitsedi yake laetsa o sekeng o go tshotse. ke a go leboga kgaitsereke o etso madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng batshameki ba monogae ba table tennis ba tla phadisana e le la ntlha kwa metshamekong ya AUSC Region 5 e tla tshegediwang ngwaga o tlang kwa lehatsheng la Namibia. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association Kuzanani Motswagole o tlhalositse gore go bo motshameko wa table tennis wa akareditswe mo metshamekong eo ke lekgotla la African Union Sport Council go tla thusa gore batshameki go tswa mo mahatsheng ka go harologana ba kopane gangwe le gape go phadisana. A re utlwe pego e tletseng ka Victoria Daken. Motswagole o tsweletse a re gore mafatshe a borwa jwa Aforika a ba kgona go phadisana mo kgaisanong e go tla thusa gore batshameki ba gole mo motshamekong wa table tennis. A re kopane ka May re bo re kopana ka December and hopefully one of the countries that are host gongwe mo ngwaga re kopane gararo. That is good for our athletes, especially ba ba developang ka gore ga re ka nna le ba ka sa kopana digepe di nna teng ha digepe di nna teng go tsa le ba ka gore re di tswale and mo ka bo gone go ira motshameko gore o se ka nna monate because if a re ka re tshameka a boile gore mofenyo sampa re itsuri ke mang a go ne le excitement mo sportsing hence we bona our interventions gore ba simolole ko tase gore ba gole ba le mmogo. Moeteledipele yo wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association o tlhalositse fa monongwaga ba atlegile mo go tshegetseng dikgaisano tsa mafatshe di le 5 e leng ITTF Africa Youth Championships, Continental Hopes and Challenge, Under 15 Regional Tournament, Commonwealth Youth Under 13, ga mmogo le ya Phoenix Assurance Botswana International Open Championship. Godimo ga mone re na le local events mo leng gore ke di monthly tournaments tse leng gore our aim mo go tsone ke gore di contribute as employment creation strategy. So go na le prize money tse di winang tse leng gore di way above the minimum wage. Go tse dingwe lekgotla la BTTA le kgona go tsweledisa botsalano jwa lone le khamphane ya Phoenix Assurance Botswana e sa leng e ba rotloetsa go tloga ka ngwaga wa 2019.
mo godimo ga moo ba kgonne gape go bona barotloetsi ba bangwe ba ba thusitseng go tshegetsa metshameko ya Africa Youth Championships. What we strive on is relationship management. Re dumela gore ha re bona barotloetsi re ba keep jang. Our reporting should be accounting gore ba kgone gore nela a good reference mo go ba bang. So le gone gore ga re tse madi mo go bone hela, we also look at how best we can give them money on kana return on investment ya se ba se tisitse. Le fa go ntse jalo ba itemogela dikgwetlho di tshwana le letlhoko la madi le go tlhoka mafelo a go tshegetsa metshameko a tsamaelana le seelo sa mafatshe. Tsone tse re di bonang di suitable for humanity re kgona go ta a bo re tshameka mme ne re eletsa go bona se di hetang go mme le gale re itumelela se re di bonang ka gore re tshwanetse go sela ha re leng teng yaanong re sela ha re leng teng. Mo ngwageng o tlang BTTA e ikaelela go tshegetsa metshameko ya mafatshe le mmalwa le go fa ditlhopha tsa bone tsa table tennis marudi a go tshegetsa dikgaisano tsa seemo se se go godimo. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Mo go tse dingwe le kgotla la Botswana Swimming Sport Association le nnile le ngwaga o monamagadi morago ga go tshegetsa dikgaisano di le mmalwa le go rotloediwa ke khamphane ya DTC Botswana e tlhatlositseng le kgotla leo melatswana e tletse monongwaga pego e tletseng ka tshegofatso malepa. Ene ya reka kgwedi ya motshegano monongwaga kompone ya Diamond Trading Company DTCB ya rotloetsa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association ka 3 million pula go mo dirisa mo sebakeng sa ngwaga tse tharo. Go ya ka moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association, thotloetso eo e ba thusitse go fitlhelela dilo di le mmalwa di tshwana go tshegetsa metshameko ya tlhwatlhwa le go romela batshameki kwa dikgaisanong kwa ntle jaaka metshameko ya diolimpiki. Our swimmers went to Olympics. That was a highlight. Being ranked. Re itumeletse phitlhelelo ya bathumi ba rona ba ba neng ba ile diolimpiking kwa ba tokafaditse maemo a rona lefatshe ka bophara. Le mono gae bathumi ba rona ba dira dinako tse di botoka thata. Go ya pele re ikella go anama le Botswana ka bophara re sa remelle fela mo Gaborone le Francistown. Now ke gore e ska nna mo Gaborone le Francistown hela. A godimo ga mo thotloetso e tlodisitswe melatswana ditlhopha ka bontsi jaaka di itemogetse kgolo. Sponsorship sena se mesetsile ele I would say it's a very good innovation to Botswana swimming. Se motivate bana ebile gape ga se pitlaganye sa rotloetsa gore bana ba itse gore there is something that they are training for, there is something that they are competing for. So tota ela go gore ke eletsa gore tota other sponsors ba ka tla swimming ya Botswana ka simola go change ela thata ka ntse sa letso go mora go dingwa tse di itileng. Ngwana rona a le one o tsene under sponsorship sa DTC for 3 years sa 3 million I believe. So ga ye leng teng ke gore ha tsena ne sheso maintain dinako tsa gagwe ha sa di maintain go ra gore o hella ile gore wa ntshiwa go tsengwa o mongwe mo bitang ka dinako. So for us to go mo dira gore a nne mo sponsoring seo re tshwanetse gore re train thata re bakanye training ya rona. We're so grateful to the sponsor. Leboga ba kompone ya DTCB ka thotloetso ya bone e okeditseng phadisanyo e mashetla gareng ga bathumi. Re motlotlo ka bathumi ba ba setseng e le karolo ya lenaneo le mme le rona re le setlhopha re eletsa go bona bathumi ba rona ba le babedi ba akarediwa mo lenaneong le. In that particular squad. Thotloetso ya DTCB e akaretsang go tsena mo kampeng ga ditlhopha tse di potlana le tse di kgolwane kwa lefelong la ikatiso la maemo a kwa godimo kwa Pretoria di le ka fa tlase ga mantsutswedi wa mokatisi wa go thuma wa Aforika Borwa Rokomering. Kwa dikampeng tseo bathumi ba amogela dithuso tsa tlhaloganyo le itshidilo mmele tse tsotlhe maikelo e leng go ba dira bathumi ba maemo a ntlha ba ba ka tsabakelang kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Go tla le ka kakaretso monongwaga le segeditse dileki tse 4 tsa go thuma le dikgaisanong tse 2 tsa setšhaba. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Jaanong re diwetse ka tsa kgwele ya dinao e re jaaka leki ya FNB Premiership e tla bo e garela ngwaga wa 2024 mahelong ano a beke. Setlhopha sa Mochudi Thunder Chiefs FC se tla amogela sa Matebele FC mo ntweng ya go lwela kgaolo ya kgatleng ga mmogo le go senka dintlha tse 3 ka la botlhano kwa lebaneng la Botswana Public Service College pego ka refilwe lekorwe. Wetso ka go rialo a re ikgakolela gape dintlha kgolo tsa rona.
babegakgang ba rotloeditse go boela kwa marakanelong a ditsela gore ba tle ba kgone ba busetse seriti sa bone. ntlo ya dikgosi tlhopha kgosi Malope wa bobedi go nna modulasetilo wa yona. aba table tennis ba tla phadisana e le la ntlha kwa metshamekong ya AUSC Region 5 ngwaga o tlang kwa Namibia. Wetsora ko hela jaanong kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa mme ra bona gore kgwedi ya kajeko ke e tantabeletse December 19 Christmas ke mo bekeng e tlang a go nne monate mme re ikilele tshwenyana e boboa bontlha ya ikilela go sa kgathalesege a nne kagiso. Dumelang bagaetshong ka mogeleng ka semo selo hape o sediwa ke Lydia wa dikgomo mme fa re simola ka go lebela pula e re gatise mo mosong ono. Bloodline Border Post masome a fera bobedi Tsamaya Primary School masome a mane Tobane Primary School masome a mabedi le botlhano Motshola Pheko Primary School masome a mabedi Kgagodi Primary School lesome le bofera bongwe Senyawe Primary School lesome le bosupa Mogome Primary School lesome le botlhano Makakung Primary School lesome le bongwe Tshikinyega Primary School lesome Paja Primary School bofera bongwe Mpiti Primary School bosupa Chadibe Khotla bone Tsani Mechuka Station boraro Kasane International Airport le Tirelo Primary School gona re gatise bobedi Kazungula Police le Mokane Primary School gona re gatise bongwe fa re lebela Sensalapi maitsibeng ana se re sepetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno mo tsela ka mosa gona re se gore go thibile ka bontlhamong ka kgona la pula di phefo di khadima e mo mafelong mangwe a kgaolo ya kgalagadi fo mo dikgalong tse ding ka bontsi gona se gore go thibile ka kgona la pula ya di phefo di khadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tseo ka jalo setšhaba se tlhagiso fa gona go kgona ya merwalla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo ba rotloediwa go ipaballa mo phakeleng gone se tsere go ikutlwetsa go le bothito mo dikgaolong tsa tšhobe gantsi borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka lesome le bofera bedi go ya go lesome le bofera bongwe fo mo dikgaolong tse dingwe gona se tsere be go le mogote ka masome a mabedi go ya go masome a mabedi le bongwe fa re lebela mo tshokolong gona se tsere go ikutlwetsa go le mogote mo dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi ka masome a mararo le boraro go ya go masome a mararo le botlhano fo mo dikgaolong tse dingwe gona se tsere go ikutlwetsa go le bothito ka masome a mabedi le bosupa go ya go masome a mararo fa re lebela sema sa lapi ka mafelo a beke eno mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatlene ko ene gone swetse pula a diphefo di khadima e phatlaletse le mafelo a dikgaolo tseo go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi gona swetse pula a diphefo di khadima e phatlaletse le mafelo go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa tšhabeleng gabe gone swetse pula e phatlaletseng le mafelo ka tsela ya matlhatswela tshipi mo kgaolong yang gabe go le bothito mo tshokologong fa kgaolo a tšhabe gona swetse pula ya diphefo di khadima mo mafelong mangwe a kgaolo eo go le bothito mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokone botlhaba gona swetse pula ya diphefo di khadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa bokone botlhaba le bokone jwa legare ka tsela ya matlhatswela tshipi go le bothito mo tshokologong fa kgaolo ya borwa legare gona swetse pula ya diphefo di khadima e phatlaletseng le mafelo ka tsela ya matlhatswela tshipi go le bothito mo tshokologong ke sone se seemo sa lapine ke le tshwaretse le kalo a ine boroko e le batepoloapi ba bua ka maemo a bosa go ntse go le mogote go le pula hale le hale ntse tsorotla mme ha gongwe hale le digabogabu tsa maru wets ra tswelela. Dr. Atalia Molokome is back home after an illustrious career of public service. She is the first Botswana woman to be appointed to the office of the Attorney General and is one of the first women to sit on the bench in Botswana's judiciary structures. She has been the ambassador and permanent representative of Botswana to Switzerland and at the United Nations in Geneva. Dr. Molokome reflects on the challenges and triumphs of her incredible career. God bless. I really am grateful and I'm thankful to have had so many opportunities, not just in the Botswana Public Service, but just in this country. Right. This is such a wonderful country to be a citizen of, to live in, which is why I'm so excited to be back here. I have enjoyed my experience in Geneva. You want to know about it? As I say, look, I have over 150
page dossier, handover dossier, and I'm sure there can be much more. But I will share snippets of that experience. I think you will know, of course, that the Botswana mission, the permanent mission to the United Nations in Geneva,